Now, the guard of honor will be taken. Honorable CEM, Sri Purnachandra Jamatya, and the guard of honor will be given by 71 Battalion CRPF Jawans. Tabur sini borom ganang bo yang sakawo paye banati sanai. The honorable chief guest to unfurl the Indian national flag and followed by national anthem. Now, the honorable chief guest will inspect the parade contingents. Yang dapat kamu Ekalopo boys, Abon Yabulo Khumulwngo boys, ya 3 boys, Peter Deborah. First contingent, Ekalopo boys. Then Khumulwngo boys, commander is Hakotor. Sasa Academy, contingent commander is Daniel Deborah. Sini Government of India ni Minister Social Justice and Empowerment Masangzu Protima Bomik Oro Logeo Tomo sini TTD sini Council Chairman Masang Jagadish Deborah Bini Loge Tomo sini TTD sini Deputy CM Masang Onimes Deborah Tai Loge Tomo sini MDC Masang Ganesh Deborah MDC sini Ravindra Deborah, Tai ex-EM sini Chandra Yopini. Happy Independence Day, Jotono. Happy Independence Day ni hamzama yaparu. Ini O Yokma Sal Pandawo Paimanjar Paika Sini Borongganang Chairman ADC ni Sri Jagadish Deborah Tebu Paimanjar Paika Sini Borongganang Deputy CEM Sri Onimes Deborah Tebu Paichok Pajak Dr. Nisai Khatun Janai Sini Borongganang Jul Kendra Menteri Srimati Pratima Bumiti Bodo Sini Pandawa Phaisok Phajak Tebu Sini Borongganang MDC Sri Ganesh Deborah Sini Tebu Borongganang MDC Ravindra Deborah ex-EM Borongganang Chandra Yopini
sini General Chairman, teibu sini official staff, Palaijak financial Bharat participant student, media person, security person, the official staff, amcani joto takhok tei bohok sono joto na hamjama yapari, tini ni all yok samani salo, kok bisa narwana, nirau joto na saimana, tini cini yok samani sar Bharat Hakotor ni. Bharat Hakotor yok sarana ni bagai kebangma Bharat ni Sadinata Sanggrami rok Sakpai Thangni Thui Rawoi Kolam Te Khiklaioi Bharat Hakotor ni je kebangma Jorogon Nokno Ham Khai Dona ni bagai development Khai ni bagai Borok sak sacrifice Khai Thangka Tini o sal borona seng muitok khaina ni sal borona seng kolomna ni sal boron rona ni sal je o yok samani kalai sakhe maya oron yok kabangma lokoro sacrifice khaima ni bisi simau tini chini ADC je lai thangnai ek bosoro chini Bharat Hakotor ni kaisa সংবিধান ni bisingo tongnai 6 schedule ni bisingo tongnai Indian Constitution ni 6 schedule sini ADC ni provision tongo o provision ni mutabek oron yo lukurok ni pun baik apply ngoi sing ek bosor ni sekango ADC Haphangni kona ni hanoi bar zaman khasin gobagra ni netrite Tini cunggu ek bosoro han limitation ni bisingo pana Tini jonigo han ni provision kaham doi pana Sung je khai je chini man khai no sung khai thangka Sikon hoite kotor Nini health department ni Government development function khaika Apollo telemedicine tobokha many emergency center folokha teibu MMEO khaiyoi chung mobile medical unit to sung chalo khlaika education sector ro joto ni sai itihas khaika sung bosor kaisa ni wona 6 to 9 ni admission romani 1400 dona chune education quality kaham khaine ne bagoi Sini ADC Haphangni bisiti sakharui sing ADC amtai ni sikha byabostha no poriborton khaine ni sakhari tongo jodibo nangmani sing khaimaya chini phan ni problem tongmani bagoi Sini sport and your friendly activities like nirau lokorok joto no saimakha TFL Palaijak football thengkeng rona sing samman rakha borona sing encourage khaika TCL khaiyoi cricket thengnai rona sing samman rakha teibu borona encourage khaika khainai salo teibu sport ni bisitei khela dula ni bisitei sini amchani lokorokno sing bwkhaktui agorwani bagoi chini sakhar mon tongnai teibu Sini jubal krona rasamang muslimang ni bisite talent rona sing opportunity rona ni bagoi chini wan chomang hit ni bisite sing encourage rokha nini bahar oncholo nongjanai timi problem rok bahake solve khlainai je jagao boring khaime aja hakor khoroi me aja A jagarogo otadunic machine by chen bahai khlaioi lokorokno tui nongjanai manthoro mano boni chen pilot project snamkha atmosphere drinking water chen toboi chalo khaika khompai academy chen JDUS phung junalo no chen kaisa khai total 11 ta rok chen provide khai nai lekha Oma hai ke ne nini
जुनाल साब जुनाल बायफाके खायो लोगोरावनो तेबो प्रशासन गानाव तलांनानै बागै लोगोरावनो तेबो सचेतन बारायनानै बागै जों 3टा जुनाल कताल खलखा 12टा साब जुनाल खलखा अमबाय लोगोरावनि गानाव तेबो प्रशासन जों फोसावनायनि चेष्टा खालामखा अमायके दिनै तेबो नै LRS डिपार्टमेंट दिनै ADC नि लैंड जों ताबो सिनेमायाथ सिबिनानै बागै दिनै साथार मुंतंनाय लैंड अलॉटमेंट कमिटी खाखा बबाय जों दिनै हानि मावखांदोंनो जों बर'नि अधिकार होनानै बागै दिनै ADC नि हयथे जों साथार मुं चालावै दङ ते Yokma हायके खायनै साल चिकन चिकन सामों हयथे कतर सामों नानानै बागै दिनै याप्रि तंनाय लोगोरावनि चुबासु नाङो तानि हिके दिनै फान क्राइसिस मिटिसिङाव फानो दिनै साथार मुं दङो ओ भारत हायावनो साल जों मैथ खायलायनानै नांनाय जों भारत बर्षनि कायसा अंग राज्यनि कायसा ADC जोंनो ADC आं चाइनो कारै त्रिपुरा राज्य जेमन उन्नति माया ठीक बहायकेनो त्रिपुरा कारै भारत बर्षबो उन्नति माया बनबाङै जत नागरिक जत जनगण जों भारत बर्षनि जे लोगोराव बैबाक्सनो याप्रि सेलायनानै नांनाय बोसकाङाव आगरनानै बागै दिनै कमिटमेन्ट दंनानै नांनाय जे भारत बर्षनि उन्नत राज्यराव आगरमानि हायजोंबो दिनै ADC न आगर रंनानै बागै थांसानि बिसिंखै खायनै साल जों तेबो हामखायनि लामाव जों याप्रि सेलायनानै नांनाय